mwifurije ikaze kandi ndizera ko umeze neza wowe udukurikira buri munsi. DJ Brian afite umukobwa bakorana cyane, bahorana aho DJ Brian agiye gukora hose uwo mukobwa aba ahari. Uyu mukobwa abantu baba bibaza bati uno mukobwa ni muntu ki, uyu mukobwa apfana iki na DJ Brian? Uyu mukobwa yitwa DJ Keza, yitwa Keza kuri Instagram, yitwa DJ Keza the Drama. Ikintu ahanini afasha DJ Brian no kumukomera ingoma. Hari ukuntu aba DJ bateye imbere ku ruhande baba bafite utuntu tumeze nk'ingoma ariko zitari za ngoma za sembare, n'utugoma dutoya tw'aba DJ bacomeka turi electronique, baba bafite n'imirishyo bakadukoma beat, hakazamo beat imeze neza. Uyu Keza rero ni special muri ibyo bintu, nibyo bintu bye rero. Aho DJ Brian hose agiye ku DJ aba ari kumwe n'uyu mukobwa. Gusa igicanga abantu nuko uyu mukobwa nawe yifitemo karakteri yo kugira umuhungu cyane, bagakeka bati se uyu muntu yaba ari umukunzi wa DJ Brian, kuko bose ibyo bashinja DJ Brian ko ari umutinganyi, nawe niyo shusho agaragaramo. Abantu benshi rero bakaba bibaza cyane nimba koko uyu DJ Keza na DJ Brian hari relationship yindi baba bafitanye itari akazi. Gusa uyu mwana ni umwana w'umuhanga cyane muri bino bintu. Iyo yafatanyije na DJ Brian rero aho bakoze harashya koko. Yes, kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubane nanjye umunsi ku wundi.